Туугандар, 2 жаштагы кунам бар сатууда Бишкектен. Атасы Европа жылкысы, энеси таза кандуу англичан. Мына азыр эми Европа жылкары Кыргызстанда эмес, башка жакта да жарап атат. Мына ушу Европа аттардын аргынын эми гана көрөбүз эми кандай чыгарын. Эки кандын аргыны мына өтө да жоон эмес, өтө ички эмес, баш сөөктөрүндө эти жок, буттары дагы ичке чуркай турган, курсактуу өсө турган жылкы. Бою 1.64. I swear I got this shit in me. I swear I got this shit in me. I swear I got this shit in me. Go insane, go insane, go insane, go insane. Alright, I swear I got this shit that make these bitches go insane. So I swear I got this shit that make these bitches go insane. I swear I got this shit that make these bitches go insane. So they swear I got this shit that make these bitches go insane. That make these bitches go insane. So I swear I got this shit that make these bitches go insane. So I swear I got this shit that make these bitches go insane, go insane, go insane, go insane.